Šta ako ti kažem da većina ljudi misli da je zdrava, a zapravo svake sekunde troši svoje ćelije zbog neznanja? Otkrij tajnu vode i minerala koje tvoje tijelo očajnički traži i kako ih pravilno iskoristiti. Broj 1. Najvažniji element potreban za život je kisik, što i nije iznenađenje. Drugi najvažniji element potreban za život je voda. Možete preživjeti oko 3 minuta bez kisika, ali nekoliko sedmica bez vode. Mnogi ljudi misle da je to do 3 dana, no primjer iz knjige The Long Walk pokazuje da ljudi mogu preživjeti gotovo 2 sedmice u ekstremnim uvjetima bez vode. Voda je ključna jer tamo gdje je nema, ljudi obično ne mogu živjeti. Često ljudi kažu da ne piju dovoljno vode jer im stopala nateknu ili moraju ići u toalet stalno, što pokazuje da voda ne ulazi u ćelije kako bi trebala. Da bi voda ušla u ćeliju, potreban je natrijum, treći po važnosti element za život, dok je četvrti kalijum. U prirodi, natrijum se nalazi najviše u morskoj vodi, koja sadrži 92 minerala, od kojih je oko 30% natrijum, a polovica tih minerala je hlorid. Kada ljudi proizvode kuhinsku so, uzimaju prve kristale, izbjeljuju ih i dodaju aluminij da se slobodno sipa, ali time uklanjaju većinu korisnih minerala. Takva sol je opasna jer nedostaju ostali minerali koji uravnotežuju natrijum i hlorid. U ćeliji je najviša koncentracija kalijuma, dok je izvan ćelije najviše natrijuma. Membrana oko svake ćelije sadrži natrijum-kalijum, pumpe koje stalno održavaju balans između natrijuma i kalijuma. Kada ljudi ne jedu dovoljno voća i povrća, a previše koriste kuhinsku so, nivoi natrijuma rastu, kalijum opada, a voda ne ulazi pravilno u ćelije. To može izazvati povišeni krvni pritisak, jer ćelija nabrekne. Dr. Lailin Gree preporučuje Celtic Su osobama s visokim pritiskom, jer sadrži 82 minerala, uključujući 3 vrste magnezijuma, magnezijum hlorid, bromid i sulfat. Magnezijum je žedan vode i pomaže vodi da uđe u ćelije, čime se poboljšava hidratacija. Kada se mala količina Celtic soli stavi na jezik prije svakog gutljaja vode, voda brže ulazi u ćelije, što je najefikasniji način hidratacije. Preporučuje se piti oko 8 čaša vode dnevno, polako, po pola čaše u intervalima tokom dana, uz malu količinu soli prije svakog gutljaja. Ovaj postupak pomaže tijelu da zadrži ravnotežu, slično kako priroda daje kišu postepeno, a ne kao oluju. Pretjerana konzumacija kuhinske soli također može uništiti okusne pupoljke, dok Celtic Su poboljšava ukus hrane, na primjer crvene leće s malo maslinovog ulja, začina i soli. Natrijum je ključan za ulazak glukoze u krv i za transport vode u ćelije. Kalijum se nalazi u voću i povrću, a kalcijum zahtijeva vitamin D da bi ušao u ćelije. Nažalost, mnogi ljudi danas piju premalo vode, koriste rafiniranu so i jedu malo zelenog povrća, što rezultira nedostatkom magnezijuma i drugih minerala, dok se izbjegavanjem sunca smanjuje nivo vitamina D, što sprečava ulazak kalcijuma i minerala u ćelije. Dodatni problem je visok unos ugljikohidrata uz izbjegavanje masti, što dovodi do osjećaja stalne gladi. Bez dovoljne količine vlakana, proteina i dobrih masti, tijelo ne zna kada je sito. Posljedica je da voda, minerali i glukoza ne ulaze u ćelije kako treba, što može izazvati povišeni krvni pritisak. U tijelu postoji složen mehanizam kontrole vode. Preko bubrega tijelo izluči oko 1,5 litara urina dnevno, dok se dodatna voda gubi kroz kožu, crijeva i pluća, ukupno oko 2,5 litra dnevno. To znači da ne postoji rezervoar vode i sve što unesemo mora nadoknaditi dnevni gubitak. Hormoni, poput histamina, pomažu tijelu da upravlja ovim gubitkom. Kada tijelo nema dovoljno vode, prvobitno crpi vodu iz sluznice želuca, što može povećati rizik od čira na želucu, jer natrijum bikarbonat u sluznici više nije dovoljan da neutralizira želučanu kiselinu. Želučana kiselina ima ulogu razgradnje proteina i antimikrobne funkcije. Prekomjerna hidracija prije jela može razrijediti HCl i smanjiti njenu efikasnost, što može utjecati na probavu i zaštitu od bakterija i gljivica. Kod osoba zaraženih Helicobacter pylori preporučuje se povećanje HCl
da bi se obnovila antibakterijska zaštita. Također, gušterača proizvodi hormone insulina i glukagona koji pomažu u regulaciji šećera u krvi, ali dehidracija može smanjiti njihovu proizvodnju, što može doprinijeti razvoju dijabetisa. Enzimi gušterači, poput lipaze, amilaze i tripeptidaze, potrebni su za probavu masti, skroba i proteina, a svi se sastoje uglavnom od vode. Nedovoljna hidracija kompromituje probavne procese. Mozak također zahtijeva vodu. Dehidrirane moždane ćelije mogu izazvati glavobolje i negativne misaone obrasce. Zglobovi, ispunjeni sinovijalnom tečnošću koja je 99% voda, mogu uzrokovati bol ako tijelo crpi vodu da održi krvni volumen. Oči i pluća također ovise o vodi. U plućima, mikroskopske kapljice vode u alveolama omogućavaju pravilnu izmjenu plinova, a dehidracija smanjuje njihovu efikasnost, ograničavajući unos kisika i izdisanje ugljičnog dioksida. Tijelo reaguje sužavanjem bronhija kako bi spriječilo gubitak vode, što može uzrokovati otežano disanje. Krv dehidrirane osobe postaje gušća, otežavajući rad srca i filtraciju u bubrezima. Svaka tjelesna funkcija zahtijeva vodu, od probave, preko metabolizma, transporta hranjivih materija, pa sve do funkcije mozga, pluća i zglobova. Dr. Batman Leach u svojoj knjizi ističe da mnogo simptoma bolesti zapravo predstavljaju signale tijela da mu nedostaje voda. Ukratko, voda je apsolutno ključna za svaki proces u tijelu, održavanje ravnoteže minerala, funkciju organa, pravilnu probavu, transport hranjivih tvari, zdravlje kože, regulaciju krvnog pritiska, funkciju mozga i pluća. Bez dovoljno vode ni minerali, vitamini i hranjive tvari ne mogu pravilno ući u ćelije, što vodi do različitih zdravstvenih problema, uključujući dehidraciju, povišen krvni pritisak, probavne smetnje, dijabetes, bolove u zglobovima, glavobolje i smanjenje funkcija pluća i mozga. Zaključak. Vaše tijelo zna što mu treba. Dajte mu vodu i minerale koje traži i osjetit ćete snagu i ravnotežu koju ste oduvijek željeli. Ne čekajte da dehidracija pošalje signal boli. Počnite brinuti o sebi već danas. To je to za današnji video. Vidimo se u sljedećem.